Kurujirara Amon Bwambare uri kuribya magara mu district umwaka 2025 abakazi 38 bakafana bazara ucoloza nukoreka ngo buri kwezi mu district eji abakazi 5 no bafana bazara. Capital trauma in financial year it is a maternity asat namuna it is very high, but I know we have a bit gone slow compared to the previous months because nyotule tukatungise this ringini tano ne math. Bwambare nagira ngo kufa kwa bakazi bakuzara nikiretwa okubura ibiciro yeshagama eri koro mu district ari kugira ngo ikinkireka abashaho batine cyokora obwe habahabireho abakazi abari kujwa bamara kuzara. An issue because unasamalire tuite regional blood bank ikabe Fort Itwenge kasese tuleba nene, the district is very big, tuite facilities nga 10 plus betu kan situite a distribution a repository center of district ngaha. Nayongera agira ngo abashaho butija hamirimo kiresire okucyumba gizo buhereza kandi kireka abakazi benda omikono yabo abatine bukugu. Absenteeism na tukawa tuti every facility in charge akatu high record of who were able to attend in the math and we see. Otherwise people should be on duty and attend to their duties. Ikizibechi ni cyeyongera omuru Nyangabo district aho mukuru ombya magara bwenje bwa ibyo wakama akoreka kandi agashobora kizibu icyabashaho abikira guju. Nagira ngo abashaho bikira guju nubatwara abakazi benda omaramuzo gabo bamarayo bwire buringwa. Katwala abantu banu iba bakindi batindinga so ugasanga no mundu nabyenda kwa antenento okushya spatara shetu neroka yihikarabuta nerunagenda awatibiye. Henry Kimanywenda ori kuri rwaro ya Kibate Health Center yakashatu nagira ngo bashaho no bakora obwe ibyoma bitari kumara kandi n'abakazi bakuzara tarawe ibyoma biri kumara ekikore cyaguma babana bakora abakazi abariyo mu mberambi. Setota maternity ward bamafimbiranga maternity ward yikeke hya kumikisinga abarwere kuzikarindira abarwere abana barabucawa abakuru nakinake basubakese omukarumu kauma. Ekitongole kya Richard Hand Uganda kiri kwirukanjira embereji kyerizeyo ebyoma by'amagara ebya sente ziri kwingana miliyoni 2 buri kuhereza amarwari 17 agariyo muri Kasese district hamwe na Bunyangabo district. Gonzaga Nathan ori kura Richard Hand Uganda muri Burengero Izoba nagira ngo kushagikoko kugenderire kora hakizibu cyibura ryebyoma kandi ekiretire abakazi bafana bazara mu district Birezi. Mabinu biri worth miliyoni 200 abo kuba kugenda kubihenda mu hakimu ebyoma bingi baitu facilities ezintumanye zigenda kubenefiting abike zigenda kufuna ebyoma binu ziri facility 17. Abebembezi becyanga baciro kwa yoku kandi bagira ngo egi n'intandikiro yo kurinda amagara. Vice Chairperson wa Kasese Jeremiah Wanandeke ahereka amasiko ombyome bebisya eberahwere ombyamagara kandi birarebwe ngo buhereza bw'amagara bwabaje. Neriba tukasaba tuti eshahoshi esikaya tunge bindu ebi sorangere ndishamabe shamabe ndandeke kandi abantu betu bamalangere ndi bakabikolesa yandeke na bamama wetu balangire bamendo kwa mahoshi bakayakeberawa erikolesha ebintu ebyatwamatunga munabwire. Amakuru aga gashakwa Mate Isaka. Picture.